Indeed, this is the most difficult moment in our story. Problem men ko dina kan wari en berde en jokka Allah fendo ni ko defte hadisaji waroji berne neddo jokkude majjinoji en anda hay honno resisirde tanke en jokkali keri Allah din Allah ko yottotodo hebata jam de Allah innalima ko be sorijo ma ɗum militaire jo ko yottotoɗa e mum Allah innalima ko be suka hellifaɗo yottotoɗa e mum Allah ko wi'uma ko wonki wonande wonki tanken heɓali o mindset si ɓe warani en ɓe itti e ñiire ɗaɓɓe itten ɓe ñiire si ɓe wari bobo men waren ɓe bobo maɓɓe c'est à dire que ko ɗum woni kerol Allah en fait kono andi ɓe janni e jandeji waroji ɓerɗe men joni enen dar ɗum hayda lumon en général hande peuple ji oppressé ɗi fof kanɗa ɗo ko ɗum woni probléme majji ayay ɗo américain ɗo mo yaha bugo bombuji hoore yimɓe wara ɓe yilto ɓen kañum inneno ko ayew ka justice on lena justice Allah ko kamɓe ton jotto waɗa justice keɓa sikkude ala ko añi waranede ha kefeero par ce que kefeero hay fus tan ƴinaki après haray mo andi o perdi hey annabajon tigiri ko yahudi ɓen etu arno waɗi ɓe ko ɓeyni kon ahzaba waɗi ɓe coalition et pourtant harɓe warali ɓe kono ɓayti on coalition ko ɓe wanno contre maɓɓe waɗi siège médine ɓaydi siège on gasi kono ɓe waɗi julɓe ɓen fof mo ɓe yehi yani e forteresse ka mi anda ko mi yejjiti inde forteresse on ka yahudi ɓe marno ɗon ɓe lanci forteresse on ɓe raɗiɓe e makka few kon tuma si yahudi raɗa e makka yaltina e makka ɓe bebini ɓe sakaji ɓe raɗiɓe complètement et pourtant ko ɓen yahudi ɓe waɗono siège annabajo Muhammad ɗon sallallahu alaihi wasallam Medina hay ɓe ari ɓe natali sa hay ɓe pirali ɓe artum waɗi siège ville on joni ɗon ha politiquement affaire ji ni jibiti abandoni siège kono est ce que annabajo nginuno ɓaydi ɓe ari ɓe moɓanike contre men ɓe wawali hen joni acciren ɗo ni ha prochaine fois non a faami o mentalité mo marɗen ko mentalité mayde ko mentalité mayɓe mentalité waraɓe faami joni noon ɓe yiyata ɗo ɓe inniteɓe lamɓe men kadiri yaya e mi anda honno tabital pulagu alaji ousmani e mi anda honno menen to ortini kokoyde coordination fo dirigeant ɓe men fop yena fiide makko ɓe huula reedude en fait ko traître ɓe infiltré ɓe fop e maɓɓe ko traître ɓe infiltré ko wara ɓerɗe yimɓe ɓen wowtina en nanugol mumen no wara faami et puis en anday en ekkitoto sécurisugol territoire men ko ɗum minata ko Allah ñentinte jangi alquran on anday honno Allah waɗirta gaño makko honno Allah yottorto comme bo Allah ɓuri kambande ha hewti toñuɓe mo ɓen comme bo Allah andi ko ɗum kala ka annasara on joɗɗini croix maɓɓe on o croix ɓe nayi ɗon ɓe fooli par ce que croix on ko jannata yimɓe ɓen kon ko si ɓe bentike ma jonnu goyasengo ɓe bento ara andi croix on kaka ɓuri ɗuɗde kanna ɗo kaka berɗe ko mayɓe ɓe watte croix e hoore mum faami o dina wahabiya noon ko dina no fota e o dina e chrétien wonande annabi Isa kono o wahabiya wonani ɗi hadisaji wonani annabi Muhammad alayhi salam ɓe wari en ɓerɗen complètement hande ɓe harminani ka hakkille men ittugol wonki e laaɓuro ittude wonki ha hewti Allah jangi hal uddite kamil worne jango haraw memal sa tawrat sina ɗum ɗon on dogay Allah ko haɓowo ayɓe makko ɓen
Allah ko he enen non o mentalté ɗo woni e manki sina ɗum déjà iɗen ƴetti confiance waɗi e ɓe so woni e fulawa mon e o ambiance ka wonɗo ni hande protégé rewɓe mum ɓe déjà si tawi ka wonɗon ɗon on ɗuuɗa par rapport e maɓɓe egge yahu tawtodiron e jamma mum ka ɗuuɗuɗon hara ɗon on protégé to fami taw joɓo accugol e nder fulawaji hara ono e leƴƴi ɓaleji ɓe jeyda tagowo ene ɓe ina goton tagi en ko ayɓe Allah par ce que ina Allah tagi ɓe hiɓe andi noon ko ene wondi Allah par ce que ko enen Allah tagi so hoɗi e nokkel ɗum tawi iɗon andi ko minorité par rapport e maɓɓe egge yahum ka musidɓe mum ɓe ɓurɗude ka fulɓe ɓe ɓurɗude ɗum e ka wonɗon ɗon ça veut dire que son andi hiɓe binde ɗo holleɓe ke on hoolaki ɓe andi an e bonɗo jamais grand jamais ita hollu bonɗo iɗa hoolimo hay Europe ɗo sena naɓidude e par exemple hay porte ita jamais ita yeeto makko iɗa mari confiance e makko kala kaydiri ndi o addi vérifie ha kanko digo anda hoolaki mo par ce que ɗum ko droit mo en fait donc son hoɗiɗi woni koye fulawa woni koye ɗuma debbo mo yalta e jemma ni ma ɗum yahay e nokkel ɗum ka sere ndi seeɗa waɗe yo noddu jeune ɓe yimɓe sukaɓe ko ɗowtamo c'est à dire que il faut heɓen esprit de sécurise ugol Allah ko sécurise o Allah ko reenowo Allah ko sécurise o c'est à dire que sifaji Allah ɗin hande gayni abandonde hari ma men no mari surveillance aux frontières wano Fouta Djallon har ɓe mari douane goɗɗo nattaka leyɗe maɓɓe ɓe anda fi makko ɓe contrôla fi makko ɓe andi no ɓe renira ɓiɓɓe maɓɓe ɓe andi no renira ɓeyguli maɓɓe ɗi mi hande perdi on science ɗon eɗen sabbi tum ko goɗɗum yirtaka kammu ɓe waray en tum ɓe yimɓe naafigiɓe ɓe Allah huuɗi ara ɗanna ɓerɗe yimɓe ɓe ginnawo noon acce ɗum hay guine ka yiyata ɗo hara billahi hara laamu ɓayde ko pellet ko laamu maninka ɓe wari goto sukaɓe ɓe nder toon moɓodirke ɓe hay ɓe nangi maninkaji goto ɓe hirsimo billahi ɓe si ɓe yamonike ɓe inni ɓe waray ɓe waroye village jama to moɓodirke en kadi yay muloye village taf ko soit incertain heɓen zone ji hara ko enen on tu won ton ko sécurisé kamɓe kadi ɓe wona e zone ji har kamɓe to ton ko sécurisé fi maɓɓe soit laamu ngun intervena sécurité waɗa par ce que ɓe tawa yahatako mais sa huuli hara ya fo laama ko kulol ɓe naadi e ɓerɗe men ko kulol hita en ooño par ce que en anda hay honno réagissirte en fait hara hiɗen miijo ko honɗum ɗo aɗe wadde ko ɗo ay wadde ko simple ndaare ko Allah watta kon honde tuma nan ɗon Allah no yaafi itto wonki ñande tuma nan ɗon Allah no yaafi Allah ko yettotoɗo mo inni mumin ko yettotoɗo kono enen ɗo ɓe waɗa e ɗi dégâts wara pay koye ɓe jiiɓa rewɓe ɓe wara wano Conakry ɗo ko soori ko jiiɓata yimɓe jiiɓata jiwoy sina normalement sukaɓe ɓen ɓe dano yetade payle ɗen ɗon nangeɓe si son hani ke soorijo ka seri ndi waremo point c'est tout waromo so tawi ɓe wari suka mum goto nangon payku maɓɓe hirson kum ka wawɗo bo hay so tawi kay e nder couloir onon kadi billahi 2-3 mouvement ɓe taway ko ɓe nantodire sina ɗum feƴƴata ma ɗum certain si kono yarta en fait ko soit en heɓay secteur ji men hara ɓe ukkaki nder ton on tuma haray famille ji men ni ko en sécurité par ce que ko ɗum woni sécurité en fait dacu gagnement wona kawtal ma famille mais tant que ñentinali Allah iɗen jokki ɗo innugol diina iɗen jokki par ce que diina no mari rôle diina no mari importance mais si ka gollitiraka moƴƴi ko poison o diina ko jokkunen ɗo hande ko poison il faut yittotoɗe e ñentingol Allah sina ɗum billahi wallahi en lettoto probléme o fof c'est ça par ce que en sakkitoray kadu an no fuɗɗora ɗon hande ko ɗum ɓe fof woni ɗo maali